Wabafowethu uKhuzani Mfoka-Mpungose-ke uthi kuyaqala emlandweni ukuthi i-album ihlale ku-number 1 kuwona wonke-ke ama-channel akhona-ke online-ke laphana-ke. Kusho-ke uKhuzani, kodwa-ke usedlulise namazwi amahle ukuzibongela-ke kubantu abaseka umculo wakhe-ke abawudlala-ke ngendlela efanele-ke ku-online, njengoba-ke sibona ukuthi i-album yakhe-ke iyatrenda-ke kwezinye-ke zey'ndawo-ke laphana-ke. Uthi-ke manje-ke ihleli ku-number 1-ke kuzona zonke iy'ndawo, okuyinto-ke bafowethu-ke uma-ke abantu-ke badlala umculo kanje kuyinto enhle kakhulu. Kukhomba khona-ke bafowethu ukuthi-ke ama-Blue Lion-ke laphana-ke akwazile ukumeseka nabanye abantu-ke abathanda nje umculo kaMaskandi. Bafowethu lento ishawele ihlombe kakhulu, okukhombisa ngokusobala-ke ukuthi-ke singamabhinca-ke asibanqinyanga-ke laphana-ke, kodwa kukhomba khona ukusobala ukuthi umculo-ke kaMaskandi-ke uyathuthuka kakhulu, njengoba sukwazi-ke ukuthi-ke ufinyelele-ke ekutheni-ke ubambe u-number 1-ke kuma-trending song nakwamanye-ke ama-online-ke akhona-ke. Sikhuluma ngawo-Apple Music, kanjalo-ke nabo-Deezer-ke, kanjalo-ke nako-Spotify-ke. Kukhomba ngokusobala ukuthi abantu-ke sebayawuqonda-ke u-online. uKhuzani-ke ngomunye wabaculi bamaskandi-ke othi-ke i-album yakhe-ke laphana-ke ihleli-ke emlandweni omkhulu-ke njengoba ngiyibamba u-number 1-ke ey'ndaweni-ke ey'ningi-ke bafowethu, okuyinto-ke lena-ke sithi nje ishawela-ke ihlombe kakhulu. Bafowethu ilezi-ke sekuphathele zona la kwesiqiniseko esemida-ke. Ngiyakuthembisa ukuthi uma kukhona nje kwenye ngikuphathele khona ngizokuletha njengoba-ke kunjalo. Mina okwami ukuthi ngilethe iy'ndaba ezobufakazi-ke naney'ndaba-ke ey'phathekayo. Bafowethu nazo-ke bengikuphathele zona, uhlale khona la ekhaya nje, uma kukhona kunye futhi sobuya nakho-ke kushisa-ke kunjalo.